Mensang mga korusya, mensang lingan, mensang gasalil, rana chi me coach kachin kapigata, chailenga keupana ni mareso. Welcome korusya me ban. Me kat start pun broadcast ni mensang ato korusya me bil bandota more te bil tunin nan clip wet more ran wet te uya yo ran cup ran koroskin cup. So kalangan kiyang coach omukatin yeyas ay bil memor pok chambil ka keupana masanen coach. Court manage agat wasa koros and so turkis or cutting buksaraga de yang kecil menildimagan so motomot. Okay, so may kapagap kin komu wasa ta kom kapagap kin yo wasan kauno pan sapang at kapagap pogita agat wasa koros. Es chugan mayor child ka school year mes chugan mayor akan pebata kan ye akan irirong me kan koros mak chai milale tek chai kokowang lale karena encourage chai pona sa kauno nan jump samayan kai dek chawasan sarawi mencairan pona sa kota perda pona sa kot ni yang makele pona sa kot yang mapatronga mo penay pona sa kot and so koros kalanganan kauno kalanganan na kami sister Queenie me pilito ang child Colin kaping the Colin worship kaping kauno muna chay bantola na child kaskulin mensangat dahil na mensangat tayo Pepdais in Pihl. Okay, kaparapor ke me eu kaskul me ban okay child we tayo kaskulin ya Pepdais in Pihl okay kichay panap charong tama puksaraw masani okay kichay say kuya ikara pa na chay Bible study chay lang kaskul ka pa na tama puksarawi kosaya kay dek tama chay momod so kinmuya tama puksaraw kosaya. Okay, so kasambalan Pepdais in Pihl esansan ng puksaraw so yung chay pa niyo ka pa na kauno kakalikang sapul mo ako masani kecailan kowe. Okay, muna katstala sang punsampawat nan matu riesa kwalua masani mai kowe kalongro ngamau Pepdais ya laramas ni marang coach sam coach nang coach ngin sarawi. So iwasa mekcheban kay royer lang ni mensangan ranwat. Okay, Pepdais mekin kasaleta me tuwe kecil, fakmang yang nger kauno tiba kan, o kecil muita nger en kakao na child maur, metuwe kecil mesanger mauren mas o kotong maur kap. Okay, so imi kalangan kiyang kauno lesson in Pepdais sa koto murin ipsapal, murin kolula poma. Okay, back check up kuya mokit program te uya pangkau tak niya chay sujanok we kita masanan court kachin masani. So Pepdais in Pihl eking gasaleta magchalyanger Christ sardi yasata o sardi o yasata chalyanger Christ sardi o yasata and so met John son Pepdais koto pensampawaji wiye Pepdais yaramas ekiki yang rel kileleo tama Christ pangkoton wiya. Okay, so Pepdais ikan rel Pihl son Pepdais renggoto kadududi nan Pihl iwiya pana Pepdais ap tames tuwejat tames song kau yang Agos ko saya tame song kiyang aramas rena sa tama Christ pangko don uya yang aramas. Tama Christ ko don uya yang aramas ye ko don kiti maur mareng o kita maur kap. So i kilalan Pepdais me songan preach te songan katangi ni awi uya Pepdais in Pihl. Okay, so chay bangola na scripture tama chay so lang anania ke Pepdais banagis check sin story ki ngoy ni may bango saya Pepdais vaksidu Pepdais vaksidu bagita babay nono an samira nine kiniyo bisa ay ronga sang rai story Pepdais pros po nono pros an sa may puing kowalu chaman
I alu ko dala yang ya no kala ko dala nan momo songkat le kolan Pepdais. You guys see na numpan ang baba no kare yo dala yang kolan Pepdais boys choka me Pepdais improd. Okay? Ong ya and so may teenage lines may sambarie saksilu aleta Christ. So we kwatalasang ay kola sarawi Fiji. Rigola sarau rapatang Pepdais. Rapatang Pepdais so I lesson na may bangya yang kecil rana. Rapatang Pepdais anam puk sarau tuan puk sarau ya kawe takot Pepdais in Pihl. Ada na wrong. So rano mo inaramas isu puki sama nanum sarau yo. An sama patako nek mamparononda. Isme men Pepdais ngoy ko dala boy. Klang selin ngoy kalep ko dala boy. Kamu bil menswat kita ibelinda so bodan. Conviction in lale to echo market kita lale bought and I wrong. Okay, yes, I may baptize me. I yes, I may bring a walwa pilalu talapile baptize a Pepdais in Casculo a Pakioto, Udan men we are yes, I may pay night Pepdais, is like we are back here. Or my cola rano Pepdais na swimming pool yo, Renol and Wyman, make I cate de resource Jesus Israel, Abu Dajawia. Ariansa me Kota sana swim pool sama naik kaparan ki tame wiyaw. Okay? Okay, kumail mai kencang-kencang ni momotso. Okay, kumail kak ceng-ceng ni. Kaba no irapelian lama-lama ira kamelele mai jauh ya ban ma seiban mela sama. Okay? Ani ai mi pigai no kalau kong liaman me Buddha. So ako saya masa nanggojan ngilama apa suka kaleta. By great grandfathers of Buddha, I grandparents of Buddha, I baba no Buddha, ngoy bil Buddha, chachana ngilamau Christianity is chakakaleta, puegi Buddha. Okay? I mean wadok chelen, angemong yung mucharak me. God is not about religion. Okay? God is about relationship. Tuweja. Ola man liaman miara relationship mo yata rapupod. Niya chay nangi di seri chay wala panene chay papa no ni chay seri kan ni chay seri relationship tu chay eupana ansa magay sabal ke miya ramo wong court. Okay, so makapang pokala relationship pon religion akapang kakwewe kilam court amagawun mo motso ari akapang wiyad to sang kauno pokita Jesus ngen sarawi ima katoke yang child na sa kauno kay teka child religion karata child momotso mabanso cho pokata masa ng gojo ka school ki chay pamela na momotso sa kauno. Okay, kay teki uwang momotso aputa na chay momotso kan pampatang puk sarawi. All right, kalangan ng court sinistry. Okay, so matu Riesa kwalu esak tuaw, tuwaja peta kriyaw magcheban focus magcheban ka school sa naman sa ranwat. Kayong peta ko tamak chay sa ulang anane ke Pepdais. Ari nambahew tamak chay lanane ke Pepdais, maduri esak kwalu esak tuaw kakalengki. Jesus masani may kowe, wiyata na chumpata o Pepdais Israel. Okay, chon momotsor ang kowe cha tuwaja ramenat Pepdais ma Pepdais. Madawa me Pepdais ako wialar chon momotso. Chay bana sa chay Pepdais ang kaunok chay kaidan chay Pepdais ang chon momotso. Okay? So nang kayon pitcha silur yesa kewo akasakasaya tamak child pil anane ke Pepdais kut conscience to papa min lale me yapcho yai karasaraso yurong acha ka skulo ngai pa matala me o yanane Pepdais. Aramas isipuki sama mimi nanchun sarawi ko iray oras Pepdais erbo iray chun sarawiyo. Angoy makap so imendaki ay sa chunok wewe kapisa chikpaw te imendaki ay kairtanani yung mumotso ap conviction in lale. So makampang kataropoy ite watak mur kayong pichas luri sa kaya wakas ko saya papamin lale. Asa machay sabal miya papamin lale. Okay, miya Ansa macam nila mong kot, main kot, tayo mat main kot, kawaitia,
Mia papa min la le do Japan kaskuli yang cebang kon wasa cebang kon tam cai konang wiya. Nan Roman winno eu le isa keo emerai rai pa kitak mai lenga chung wadak cebang pileo ka proyan lesena saujuget. Roman winno eu le isa keo. Ako sa ya tuan a child baptizing bilo wiya klelen woglan la leyo. Okay? The outward confession of what happened inside. Imagara mas man mistake sa pal. At ko nang baptizing bill, po baptizing bilo kasaleta me. Mokitin me lale tuwaje wiya ligi ko wi. Ibang sa yamon baptize up. Baptize kasaleta me lale wogla. Raju matusilu. Ang kata matusilu irat juga isak silu lele isak isu ta peta ko kasi ya dak chelanani ki baptizing bill Jesus magchel uya papa magchel pongi atay kot magchel bakong pini baptize. Okay, matusilu isak silu lele isak isu. Kasi niyan sa was Jesus kat la Galilee kat tiyang Jordan puyen baptize la ren son. So na men kapuya ki sang Jesus en baptize re. Ye me patuan yatuwe maing ngoy mautan pa baptize re mi. Ako map kat stop puyen baptize re. At Jesus kachin sapang masani kader kapuyak puy is Konstantin met. Pwe ime konangan kitrayan kapayata mas kupuran kot. So nari pungkila. Jesus lau kachin baptize la ap kachitasang nan pilo. Ayet chansawo nan lang par rich pasang. Jesus ar kachin masaniyatanganan kot o a kat koto numomon muroiman o kat tipewe. Okay? What's ang wata ka sambal boy? Ako sa yame Jesus, kaon Jesus, akat slaren son o i-baptize in Pihl. E-baptize mo niya sampar silisak. Aniya ran walu mo rin putiyo dami uya kasarawi. Okay? Kasarawi. Anso me ran walu mo rin ay putiyo ababa nono wala po yung kasarawi. Anso me sampar silisak mo na pan trapiata sabol ma ko selikalok ko la rensoni baptize. Okay, ko la rensoni baptize in Pihl. So wasan wata ka saya me Jesus niya katila nan pilo niya katta nan lang richita angen saruyo katti sokbawe. Okay, ngai ko para keme yawewe nan lang richita Uya ka ko po ben ko saya yang son intinda kahit ang pan baptize race chuwarang ay pan baptize remi aben Jesus masani chaga payata ko purong kot. Okay, so anso me kamu yung ay tatra karong me ko tro kapayata nan lang pan rejita ngai ko por ke me ongya nan lang rejita pwegi ken ronga cha me ko me pit puk sarawi. Kaiden Konstantin momotso. Megot me pit puk sarawi me patanki ngai ken daja alasang utaja uya. Okay, boy i masano ye ko tretrail. Ye masano ye kauno. Amai ban pokala masano mon Konstantin aramas aryai kaparanda aramas sang ai peki yang masanang kot. Okay? So memen kala kakela kayang ketrail kan me second jale baptize in Pihl. Eu kamau ba nan lang pan rejita. Amana yang kal patpatako ngo no po emen wewe kila puk sarawi. Ay pungi ipsapala bale da Christ pungi Bible study. Able lanso me el baptize in Pihl kang baptize ni ay seryoso e changermo. Ari bilinda ay men lang sacred kita. Ime kom ko kol kiniya ki chen wiata mo patak. Okay, pa nan lang pan rejita. Nalang parjita. Rejitanta kamaraino. Ngayon sa rawyo chiyata po child. Kamaraino pangkoto. Okay? Okay, so
Jesus baptized, si Michela nani yang baptized in Pihl. Nang kalose riau isa keu lele isa kriau, wiak lelen circumcised. Nan kadete marin, rail kun wiane tiaken me tueja circumcised, sasa kawewe te mani pompe yap. Chela sayar all can circumcised, can kamakel. Okay, so niya rail chuk te loud circumcised ako yang Abraham when we are kasalapan rest clean or set aside and apart for the Lord. Ang child and so child baptized we are circumcised in a child more mongot mas lale ipsapal mas liki baptized to a child circumcised. Okay, so my God kachin kak pile wat the kolose riao is a keo is a kriao. So niya child baptized ki child king kasaleyang child kasaleta sansulu mag child miniminiang momot song Christ miniminiang momot song Christ to a Christianity kay dek child eu pelyan lamalam lekin Christ up ki child miniminiang momot song Christ eu karapana child baptized o ki child king kasaleyang sambam a child morin sambame inaksang huker ikatu yuko tier inaksang huker so ang sa mag child yasi koda sampan pilok ya child baptized or yak child kasaleta mag child porkita more cup. Okay, so ima puksaraw katete yang child me baptized in Pihl child yang Christ pola makomo yo ngoy chakino pakela kauno menjon yang lokolok tuwe jakamay. Okay, at siya baptized in Pihl. Pwede mo pugsaraw masa ni tuwa dyan. Christ wiya me, apalo me, kamata ko me, kasaro, nilobo, apo kito komo yung ngayon, wiya me, mga yo, kuwi dyan tudi. So, siya ba nagiska, iban, kaskul kiya mo man na siya baptized. Okay? Me tuwa dyan, kuwi dyan tudi, para tasang panseto, tuwa dyan, mangay. Kauno wiya ta, mangay, so siya kamata ko ang kachay. Okay? So, nan Rome, wano payo. Rome, wano payo. Mensang mga kumalakan magachinap tota, wiyakas ka school ki, baptized in Pihl. So, kumkak play ruwain, klipet niya chaypan neck. Nan Rome, matu Mark Luke son Rome, wano payo, ako saya, pwede ya child baptized lar, ki child yanger pola, o bil yanger sardi. Pwenintuan Christ yasata sanger mela, nuroson lingalingan sama. Ibil tuan ki child, a child pampil mamor ki maur kapweo. Po child minimini yang Christ niya child yang sapol mapola or child panpil minimini yang niya child pil yang sapol ma yasata ni momta ni baptize. Okay? Irachik payo ko sa yamo. Pwede ya child baptize lar ak child kasalayang Christ mag child yanger minimini yangi ni dame katun buya Polopo, a pola, a kachtanan poel, o yasata. A caravan baptized in Pihl, which a miniminian Christ tame a kachin buyao. Which a cola sarabetit pachakan nan seto, tenan pinlapo. Okay, kaidek sprinkling, kaidek sinusup, tudi, porta. Ya, imagine kaskulki. Kalesia, riau Isak, ako saya me, niya child we are market what, chay kasalayang kauno me, kaiten ngoyer me uya menor, ap komi, magachinye yaslalay. Okay, it's no longer hide that leave it, chay ka koulki, ap chaylan chama-chaman, karabana chay baptize, chay kadede yang aramas chay ka dede yang Satan chay ka dede yang pinky child makay dang chailer me uya menor chay mo itang kaunon uya yes nana chay menor.
nan madu ria isak walu isak tuawa eu yakar bana chai baptize act of obedience. Okay, tu je chai yakakan pek. Chai ta je pek yang kau na poe masanik mai kowe. Uya ta na chumbadak baptize Israel. So mangoy me baptize komi uya act of obedience. Uya kapayata ko ko te ino wote pekaro me kau na masani chai aramas chailen uya. Niam ban so lang la kompan mas mangi me kai dek choko prongko chailen kat save ok chai lau yawi nan langan ko do na lek chai kat save ok chailen buya la sabol matron batak. Okay, aramaskin call ya the message ya the isma mo daw kan batak isma ke ye yugadi well kauno ansa mo komu ipsabal ngen saraw peptaisi komu komkak wiya tama kauno masani komu yen wiya. Okay, child wauniki ordination, child wauniki samaro kanakin lay hands for child. Apo lay hands so me for child to a blessing o ko sampewe ko di for child. And so me child lip sapal child memorki kawaiten kauno. Masani kola kalokon laba. Ama I want paronostrunda kola kalokon laba. Ay wrong nan yan ya kalokong laba. Kui kalokong laba. Pogida? Nganong coach pang kamakit kin komi kuprong coach. Okay? So lang ko Rusya konong uyama. Kay de katra makedikan lang ko Rusya. Makomupsabal kauno kupurgi komi yan ipsabalo kasinen daw papai. Ansa me chay ban lenan lang. Istuka kilikleman anay wamparanoa totoko ibanyang lusaropki. Eu lesson may bangka school gumor. Ako sa saya magchayban crown. Kauno bang kiyang child crown. Eu crown ko eu lusarop magchayban lusaropki daw. Kachungpan aramasakan magchaywadonan wingkot. So may banyang aja join sarawi. Dame ay crown. Pwegi pupun sa me eway menal kisakiso ayang wado aramas nan wengkot. Karena yermen roti isme ban patak te isme so kauno masani kowe. Kauno masani kowe. Nan so well so go boy kos ikalap kapure yang pokita iyan sa omet. Iyan sa omet kauno kam rating na po me pulo list. Seri chay bang kola nan YouTube. Turin seru ya kapakap me kapuriamay. Turin seru worship kapriyamay. Okay, tama chay kikilangan sawat chay sukang kilang ranche ko. Ngay kairta Pompey kay taki kawe momod so up. Tuwaja masanan ko maura pandin lel kitay ranche yo. An sawat mangay karayang ran koros chay kak rong magana na ipsapala le takraiso uya sabol matron tato. Karday men pangan kitay len rong kapichian kauno. Wan kichona chay momod so kan. Apuray laramas tuwa jak chay karusiya na kauno. Okay? So, kay di sa nga kasaya, nan matuwaisak silisak riyaw. Matuwaisak silisak riyaw. Masa ni, meman me pangka dede da. O ugni mo naramasakan. Nani pan pilkatete o ugumon samay makat nan lang. Okay? Okay, kichel kang yang katete po aramas te ko wiyuk. Akchaban lusang katnga. May bang kang aramasang ko wiyay ban lusang katnga. Masani meman mepang katete ya. Karada yang kereji kichel. Turun kichel miya chel testimony. Testimony na maleta Christ o tama Christ Yahweh. Testimony manamanakan ma Christ sapang kapakapa Christ sapang. Testimony kay dek aong child. Testimony men katete ma coach manakaran yeyas mamor and is for us. Okay? And sa machakin buye pongpongi ko man meddo imechay chukak testimony gi. And sa machay why ko to kauno na child moro build on relationship.
Chegak testify, go to mamor, go to Wogitiala, go to Manaman, go to an answer. Aramaspan attracted, Aramaspan men wrong. Aramaspan men posonla. Omugoten. Okay? So nan matu Isak Silisak Riau. Akas kasaya young child. Child and cat de. Kadede tamakauno. We are young child. Mona Ramas, Yeramen Swedki, Yeramen Namananki. Emasani yer magchaiban kadede, Ariaban Wukin Kichal Mon Kauno. And some of them can catch la court. Nan molang kopung me a church. Imo mo child, a chaiban gotala Mon Kauno. Murin mela kate, give me books arokosaya. Murin mela kate, so church o ime kauno. Attorney no, sabol mo son sawaso ime Jesus. A komui, mo yata tipo. Okay? So imegos ko sa yawasa, child mimisali po sa bawat child ka dede, mag-child wugi kauno, child ka dede, mag-child sa riyang ko, child ka dede yang Satan me. So jam po ngan toke ya, okay? Palilaw din na child, limpa ko ang code o seal, sabol masan ka ng rula child more, Satan become nothing. Mag-child wiya pepe yang atra, makitin chepel, sabol mo makadede na wiya ew, wiya pa me, pangkatuwa na way chepel. Okay, pak chay kang kadede abwe, child dewo poputiya rapaninta. Okay? Abi paninta ang komoy, memiya inawan court. Ang sama kong pangkadede, ewabil pangkalaw dela. Amoy mong yung anan ka forgot. Ewabil pangkalaw dela. Amoy maki yan, ewabil pangkalaw dela ang pakongan. Pumudwa siya ka sacrifice. Okay, makampan rukrungki ang mauring saulangan, a Satan asa makamit darket. Kareta, kauno ipilinogi diya persecution. Chay miminane mo na ang saume. Saulang, me panuki ta court. Chepel pang kailongi. Kareta plata kauno ranat. Number yawan petak, ni tuwanay ko sa yaya rin kapan. Petak kayo, tamak chelanane yagi ala Pepdais. Petak karyaw, iraja riyaw me cheban yung kapanan mensangat. Ako sa yamamon Pepdais. Yamamon Pepdais, so nilokayang creek, Pepdais wewe gedudi. Kodududi. Kodipa. Te wusa ka sa kalapon. Okay? Dudi. Kodipa submerge. Submerge. Kodipa. Doja chay kang kilang. Submarine ape. Kodipa o porta. Pogita, Pepdaisin Pihl, imeson, wiwiyamon Jesus akat to. Pepdaisirel nam pinlapin sordan. Okay? So armas ko koto tuti kapurpurta. Tameson songon kawit kinrail, kilelen me Jesus pang to. Pola, katstinan so yasada. So niyang Pepdaisin Pihl, kayange Jesus, wiyatame, wiyaw. Okay, so yamo mo na chay ban Pepdais, chay ban tuti. Kay dek sprinkling. Amo, ong yan, niyaya layer ka schoolin. Pepdais o itanin mentula tolul. Payasawan ay dipan po ni mentula wasalal, mengkolayas ngok, payan kititip korosaya porta. Okay, so iya chay latitudan mo, i-karapan tama chay buyaki. So yamo mo na chay ban Pepdais, chay ban Pepdais ni maran kot sam, pwede me Jesus masarik. May koy, may Pepdais yaramas ni maran kot sam, kot na, kot ngayon saraw. So ibang kola ta, lap may ban Pepdais. So ngay kalangan kiyang kot ram naur, or ibang katuti o ibang da, i-Pepdais iyuk ni maran kot sam, kot na, kot ngayon saraw. Katuti, kapureta, ari kapakap kalangan ng kauno. Okay? So, i-Pepdais me son wiya so an sa mag-child wiya child sa yakarapan chay ka duti pa chay kan ok chay por kita more cup so imagarada yapal chay lang ka duti sincere polel so me laut imagan Pepdais aramas makoluklar tipa kano men kosanedir mapanyam papa kauno imagan Pepdais seri restokan Pepdais. Okay? Chay pang wadak nan wasakan, Jesus masani, may deka uti serikan may wato. Po Israel,
theirs is the kingdom of God. Israel me join and wing God. Sincere me sasata ni Israel mela rabang purala rengkau no resasata. Ani Israel sa yerta atay puko kau Israel purana sa God. Okay? So aramas laut me can Pepdais aseri tama ka chay watakata tama Jesus we out to bless them. So kami ni amu 90 ta seriman compliment to ato kapobot kam so jamenda to we popot selipon sasa God. Kamen naikita serio one kapeto mi kamen kapreyang God. So wataran sa marokan poran bless the baby. Okay ren kapakapki serio kasarawi kay tek Pepdais. Okay, I hope esansal pagik chay bang kilan Jesus imeuya ran walu kasarawi esam barsili sa kap Pepdais. So I last in scripture memen challenge what the pana aban minan wiuya walu slisak wano. Mina wiya walu mga kasaya olen Ethiopia man medweja olen sarawi akolar sarawi oyi prodo etaka kurmayo ap chang ponal wiya walu silisa kwano Ejang ponalo ngayon saraw ka wait ki Philip ang sami wat kwasaw danin dat megot sapong nan kajel so long nan sa upukat makchay ban watak masanang coach tuwa kaun Jesus pataki yang railer tuwan ngayon saraw ya bang coach to we coach la ngayon saraw coach to utan na rail relationship ang ngayon saraw cheng karan yaw mo iral first believers ko iral warak mechabin yang Jesus ko ngayon saraw ragin lokayang ngayon saraw kaway Israel okay yak chal tuwa nan mwewet chay lapalan rongasang ngayon saraw so wasang wata kasaleta ngayon sarawin tayang Philip en changala i klang krumayo chang kodo iyar en kola po walo ya wata puksaraw ya pas chaweweki okay so Philip kola ansa me kola kam ka kwatak mori ko sa yacha ni aralap Philip kola yang i olo ira walo ya wata nampuka na isteya ansa me olo watak lelwasa ira chikik silisak riyawa irampuk saraw no olo ya wata yemet okay we ya walu silisak riyaw kodi tame olan Ethiopia uya watawatak so go by seya okay nan uya Jesus coach toro samala old mana eko sanga sarawi uya watawatak mon Jesus uya watawatak nan may na seya tame watawatak eko saya wasa erasang sipman me pakar lang en kamakala rasang simple man mesoja kan war ni anso me wunakan say sang esoja kan inda megot aramasakan kasarowedi or esoja kan wiya mepung or esoja kan wiyang mepung soja maka kosaya tuan kataudoke kan pueki amnaur nin sampawat iter okay Kano mangi an so tame Jesus an kachto o an so tame ni der. Irajik silisak payawa olo apakren Philip. Kompataki yang ya isme saukopa kosa yatue. Mapini te amantoror. Silisak lemawa Philip ap chapiata a kosoi. Traptasang ni rampuk sarawat e ap kosayang olo tuan rongamawen Jesus. Ariniara changatang kotila nanalo irap lella wasakis me Pihl mia olo ap masani yet pilen
Tama karam papa yenter Pepdais la. Pilipa patuanong. Kom kak Pepdais la. Makom poson na nomnong yung unsak. Ulo sapeng iposon me Jesus Christ me sapulman court. Okay? Kami lele me sansal. So nan storyo. Ulo yo wadawadak. Audapan Jesus. Prophecy. Koko. Isaiah ko badar tuan Jesus. Jesus kach toro samalar. Chun sarawi mana sasair keme. Koko ba uyawiyar. Abudak ren bilip amang warakin Jesus ko isme wasan koko ba kasaya. Bilip an so mau kita ka wewe yang me kasaya Jesus. Arani ara sipala Pihl nagailanalo awalon dayach Pihl dakarampai Pepdais. Okay? So isang natututa may menan garaji kami. Makam kaching korkorongan ngilay sek pageo kamo Pepdais, kamanana Pepdais, panalangan rigida. Pepdais ang ta, Pepdais ang kauna, Pepdais ang momotso, minimini ang Christ, pula may kachin muyaw. Okay? Kaya anyway. So ibang utuwasa, chabang katokela lesena sa ujiget, ay bang kiyang kichil scripture kay chabang watak mo na chabang prutos. So juga kanagela lesson in Pepdais. Okay, kayon scripture wiya riau paisa keo. Wasaka katete yang kecai man so Jesus kachla ngen sarawu kachto irailakan meiti ta wen Christ from Pepdais in Pihl. Okay, kay chokap. Kecai memomen. Okay, kecai bang kap ke kecai ban ap chorong. Apos chokap. Irailakan met yang dor mo nan poson ra Pepdais in Pihl. So wiya riau paisa keo. Wiya tuaw Isaac walu. Wiya Isaac rajigit kriya Isaac payo lel pa Isaac walu. Wiya Isaac weno irajigit ke Isaac payo lel Isaac limau. Wiya Isaac weno irajigit sili Isaac silu. Wiya Isaac walu irajigit walu. Makmais juga jinaledi ipampa kita ren. Sister Queenie and got type yet our post na ne chay page. Iwasa magchayban bilkato kay rai sangya niya chay Bible study. So to go karita membakita may lang kachin adoro buey. Menjalan kung watak na ne chay puksaraw buey. May tela mame ikos ko saya kaway tinay momotso te pen na ipuksarawi iwe watak ne chay puksarawi Bombay. Pangkapure yang aja medren puksarawi. Apa kay puksarawi akak pichi gichaldi. Karda chay pan menale source me melel. Okay, ne chay puksarawi Pompeyo pachong ipsabal chay pan wewegi masanen court. Kalangan ipaniter wasa chay kapakap. Kalangan ng komisyo court kapag marami saraw kalangan kapag kiyang komisabol mamulimbak. Ranu wacha wiya ran kap makam kachin muitang kids and kak memor. Kalangan kiyang kamu memor korusya mabiliang tunin ta korkoronga sapul mamu masan. Ngen sarawi liki makam pangkachin buya sapul mamu tatok. Kampangkachin masanong koros kampangkachin ka wewe yang rain nituan kupromu yo Lord. Kalangan kiyang kamu yo Lord main count Jesus sapul mamu kapay sapul mamu perara sapul mamu kawait makachin iputier nan mor korusya. Kampangkachin kupro kapayata mor korusya kampangkachin kupuro kapayata o Lord anan korusya mamia me ananin kailan ng paluar comment healing and kakpadilong ng paluar mesoma korusya masan soma awan mela ni maran count Jesus kalangan kiyang kachin sabanggit ni at tungalanan pagpangkan o Lord ananin send ananin wewe ananin limbak ananin koirda ng poson ananin kisakisin poson ananin token ng sarawi ananin peik song koros me pit komi o kupromi sa kapakap kiyan kakpoy dared sa kaprayang komi at kaping at kasaba kalangan ng komi nan marainin ranwad yang kids ni at pilpam kamal dio pilpilaw chupa na saudukwet kapayen kochang kak parpasang nan irapen sampa kom kachung kupro kapayata sapol mamuyar mas korusya kapagap kiyang komi trampo Lord administration in nan Amerika ho God main coach tama utungan triple sa pelyanta o sa kawudi o Lord sa dismantle sa speak confusion pewe sangan buting kan koros me buting sa kapagap kiyang komi ang kachung kamara pasang agam kachung moitang kupro mo yan kak
Take control, oh Lord. Armas pang puriamay. Rapang puriamay tamaras chuka melele. Kampangatin sansala. Nan morung chorus mo waunkin komi. Sa kaprayang komi at kaping. At kasapa kalangan ng komikaw Jesus. Mawi at kaun at songkomor. Amen. 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 Kalangan ng kupromail.